Bapak le baca telua. Le baca telua. Alhamdulillah, baru kedua lah. Siapa macam telua Pak le? Wah, buat sancan. Uni cancan kau macam telua. Allah, Allah. Lari baru kan lari baru. Coba buka rasio ni cancan cia sampai tadi. Sampai yuk goreng udang pada kaki Oh, ketahuan sambanya udang ya. Pada sarden goreng udang ya. Pernah sarden goreng udang. Allah, Allah. Itu paling favorit. Berarti ya batunggu ni cancan sekuateri ya Pak. Kalau nak donyi cancan nak seror ya. Oh, ndeh mandeh. Oh. Rami sewa ni cancan ya babu wai ya babu wai. Kurang satu. Kurang satu semakin. Lah kawan. Naik kapal lah kawan. Berlayar oleh kawan. Naik kapal lah kawan, naik kapal. Pak, semoga sukses ya Pak. Jangan lupa tunggu nih cancan sekuateri ya Pak. Itu. Ambil videonya di TikTok itu lo. Apa video di TikTok je lo jadi. Kawan, videonya di TikTok lo ya. Apa videonya di TikTok lo ya. Alah gue tu. Lendak lagu apa lo? Tapat dia. Kawan, baiklah kata-kata cik lo. Tidak perlu kata-kata ya kawan. Setia nak perlu kawan. Setia nak perlu. Tidak ada pakai kata-kata kan? Pokoknya setia. Oh, setia. Kan setiap tikungan ada nih kawan. Oh, kalau ada. Mama ayo. Penumpang setiap tikungan ada penumpang. Oh, penumpang setiap tikungan ada. Bersama Mior, wah mantap ya. Nek, makasih. Yo setia kawan Pak ya. Yo setia kawan. Semangat kawan. Hati-hati di jalan ya kawan. Awak numpang lagi ya kawan. Lah maju, awak jadi stoker lah kawan. Lah bunyi kepa kawan. Lah bunyi kepa kawan ah. Dah.